vai reng te dai in ka na le ram ri a boina rang chuan ji om lama pando ne mo ti maila tunruma kan boina a hian thisen aluanga nunna chan pasari lai an omawangin stage pani ruai tu te in bema sela a fel lok chuan arin chuang lawani chuti mek lai chuan mi thren khatin mi pui ti thlabar zongin thudik zik lok lo le belchian do lo an the dar fo maya apoi tak zet Mizoram police te chuan hetiang mi te hi an zui zela man chua po an nei to nge kan voi khat thon chu a zeu khan ram le nam poi a soi theya wangin mi pui te kan thil riat chian fak lo chu thedar lo turin kan in nge nani Assamese pa Arnab Goswami ta Republic TV in Lailapur Police Station bullok atanga report phu chop tak tran lap nei rana siama ole helai mun hi Assam ram chung Lailapur Mizoram Police ten Assam Police te anron ka na munani a ti a thudik lo an the dar nual nuwa National Media India Today chuan a mun nge yaron kalchilin ground report rin tak an siama chu chuan kar lawa India ram a fan thuaya a fingwar deuh te ngai dan a thak chho me kani India Today anron lu nuwa Nimin Khan National Media lar le changtlung tak tak CNN IBN Delhi Bharat News Delhi Outlook Kolkata NDTV Kolkata le News 18 Kolkata palai ten a munakalin report anron siam dona Nizan Khan Kolasi pa riakin voina report an siam chunzom dona ni Mizoram Sarkarin mu mal le omzenei zoka information in charge arwatak bokawangin hengan report te hian India mi pui ma kan dikzia atarlan bel ngei arin omani National Media te ma hian vaireng te le buar chepa kan boina ringot nilovin ai tlang vaireng te a mizo huan zau tak Assam Police ten an lua sakle an ti chiat te hi tarlan thei athale ang ai tlang chungchanga kan ngoi thei lutuk hian atuar tu te rilru atina lutukange Union Home Minister Amit Shah malang na in Assam le Mizoram Chief Minister de chuan boina chin feldan kongjonga in biak tha antia chu wangin tun naya thu boi an in thelu sakte po an nu kirton me kani Assam News Time 8 tarlandanin Assam CM Himanta Biswa Sharma chuan Assam Police te chu puke vanlal ve na thu boi ba ka Scholarship DC Scholarship SDPO te thu boi po anu le tir da bok Mizoram lam chuan Assam CM le athui ruai te laka thu boi an thelu zong chu an lo nuk le to a Mizoram thil ti chan le nan Assam hian an nuk let ve ta ni in time sei thian an tar langani Assam Media tarlan jel danin Sharma hian Assam mi puiten Mizoram cha khai lak lu na andan pin mek chu ti top turin angen thuai don ni atar langin rilenga wanga ramin hun khir ato mek laya har sat na loin siam bel chu adik thei lawani ti in an soi an siam animiawa an chu travel le Mizoram Chief Minister Zoram Thanga chuan July ni som ni paruka Assam ne na an boina kai noya Assam CM le an official te ba ka an police jani chuang telaka vaireng te police station na thu boi an thelu chu nuk kir tura ati angin an lo nuk kir to ani Mizoram Police te chuan Assam CM le athui ruai telaka hian tual tha tum thu boi an siam saka August ni khat khan vaireng te SDPO ma a inlan tura ti an nia ama ero chu tuma an inlan lova Assam lamin Mizoram official thu boi an siam sak Dholai police station na inlan tura anti te jinga po inlan an omlo bokani FIR an nu let ma hian state pani CM te chuan remna kongjonga in biak an du thu an lo soi ve to a Mizoram CM phei chuan Mizo mi pui te chu social media lama thu deng khong le borok te chethei thil tar lang lo turin alo ngen hial to ani Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanlal ve na chuan Twittera Assam Sarkarin keima man tura FIR an thelu chu nukir anita kathawang min hau sak tu le min tong trai sak tu te chunga alom thu ka soya keima anga case an siam sak Mizoram Police tele official the case po anti top thuai ka be sei ti in athu boi an nukir chungchang hi atarlang pu ve na hian Rajya Sabha MP dang te po in tuntruma kan thu boi chungchang hi an ngai ven na sat thu le an zo chik thu soin an hun ol nei lain Indian National Congress General Secretary ni lai Madhya Pradesh Chief Minister Lui Digvijaya Singh point chik takin azota Assam Police ten Central Police Force post pani ron kalpela Mizoram Police Post an ron lu ringot kha an thrathiam theilo tia soibok State pani ten remna kongjong ma an lak mek bo zuinan hian Assam Sarkara an Cabinet Minister pani Atul Bora le Asok Singhal te chuan omzenei zoka Mizoram Sarkar ho tu te dor turin
August ni nga hian aizol an ron kaldona eng thu tak ron thlenang mo Assam atanga kan chak khai lak lu na ber Assam kaltlang National Highway 306 danpin ani awangin Tripura atangin chak khai kan la lut mek ti hriain nimin khan Tripura le Assam in rina om Assam khopakhat loir puwa National Highway 08 kongpui danpin ni in Assam atanga Tripura alu tur bungrophur trak za chuang atang khanga heng bungrophur te hi News Move channel chuan Tripura kaltlanga Mizoram bungrophur lu tur te ni in antar langani kachar vai hoin kongpui dangpinga trak za chuang atang khang nuwa Karimganj SP chuan vai tlang wal tlong ol om thadu lo te hi anot dara kongpui hi atlang le ta ani lir thei manga Mizoram mamo lak lu na berdan cha ani awang hian nimin khan thlo na mangin mamo zual pui lak lu ani a Mizoram mamo te hi Spice Express chuan Kolkata atanga haron phur sawin Silchar Airport kaltlangin lengpuya aron phur lu tani Assam Chanchinbu Barak Bulletin tarlan danin thlo na manga Mizoram bungroron phur lu hi keji sang thum zasari som pakhatarin ni in eng bungruange ti riat ani lowa jingdar riat vela Silchar thlenpui ani nuwa jingdar som khan lengpuya aron trumani tuntruma Assam lamin economic blockage an nei hi Assam sarkar ho tu te chuan anti ani lo thu le an riat pui lo thu soin Assam mi pui an tlom ngai pol te ti ani thu soi ma se Assam sarkar chu thuk takin a enroll ti achiang hle Assam Urban Development Minister Ashok Singhal chuan Lailapur atlo trumin kan sarkar chuan economic blockage sungchanga mo phurna anei lo ti in thiam thu alo soi to a ma se a phena om engkim ruwa mantu chu Assam BJP sarkar ani eile parlama nasata kamin trek tumin kan inka tuk mai khan Assam CM chuan kongpui dancha ani lowang tima se kongpui dancha ngalani a kongpuyan dancha na mun Lailapura hian Assam BJP MLA Kaushik Rai le an minister te ngei po telin mi puite an fui porani Lakhipur biala tanga thlantlin Kaushik Rai chuan kachara kongdang pingmek tu te chu fuin sarkar emo police nemo kan kongpui dan ti top turamin ti poin mi puiten kan zom turani lo engwang ma in kongpui dan kan ti top turani lowa khuba kan lange ngei turani in malak na konga tranpui in ngayani chuan keini mi pui thlanlal te hian kan zom ve nga lang cheu ka thinlung zong zong in thil ti hi ka thlopa in kianga ka omrengang an MP in tha veka min vo veya kan chan le ta hun tongka a chan let lamero anilo mizo mi pui te hi an ni tin mamo gas le oil an lak lu na kong kan dang pingani vai chuan kar lova ril tramin an thi mai don ani ti kan hriat ti rangai kan police paruk lai an ka hlum telaka khuba kan lak theina om chun chu an mamo lak lu na kong pui dan pin tlat thi ani kan be pui ve je lang che uti in Lailapura kong pui dang mek tu te hi a fui ani kan boina chinfel tumin state pani IO te in bema se kan boina hi chuti maya chinfel ngot chi ani lo wangin ramri atang po hian kan in thiar chuak thuain arin omlova chu wangin mi rang le pol rang ramri a duty te tan an luang chuak mek ani nimin khan officers club longtai chuan ramri a duty le tun hnaya boina awanga hliam tuarte tranpuina an hlan Mizoram le Assam ramri boya Mizoram ramchin hum hal tura nam sipai rammu tele ramri dai dova om khotlang te an thlop na lantir nan le an thati changnan officers club longtai member te chuan sum tho khomin an poisa tho tling khom cheng nuai ni chu account transfer mangin an hlan ani an sum tho khom hi Mizoram police vai reng te join VC phai nuam VC le sai hapui VC te baka Assam police te an machon na hliam tur tlangwal PC lal muan sang le pusi van lal felate tan an sem somani inka na thlen nu atang khan thurin tlak tok lo adar ta fo maya chungjinga pakhat chu CRPF ten an kem chua sanin Mizoram police kem an lua sakti chungchang hi ani thudik zik luak lo kan vordar thuai thin hi azialo le ani Mizoram police kem a hian Mizoram police tam tak an omeka an bulmaya om CRPF te hi an kema an len lo wangin Mizoram police kem pia bera ria phalsak an ni angin an riak mei thin ani CRPF te hian July ni som thum pakhat khan Mizoram police kem hi luwa tumma se he kem hi Mizoram police te luatana Mizoram sarkarin asak ani angein Mizoram sarkar le police ho tu ten an rem tilova an luwa thei talawani atop kharnan nakin zela Assam le sarkar lai pui nena kan inbia khun po a thiltrangkai taktur joint vai reng te YMF president puzalo ta thuzia khi itar lang don te ang
kan tun lai bo ruwa ka hian ngai dan le rin dan postur bu tur atam hle a kan pos ve te ang ramri buai chung changa chuan kan tang rual vekin ka ria ma se tu na hian asam siam hian khaile buai reng ai chuan indu na china ramri chu han kham te ule kan pom vekang han ti ta phut mei sela kan ngai dan le du dan hi a rang nuain ka ring aizola thil in ti hredeu deu thu pos vak te po hian a document ang chuan an review mei thei ma se a ground na hian chiang vak lo hi an omnual in ka ring sang kha joko som thum pathum constitutional boundary kalna po chiang lo sang khat zariat som sari panga anga inner line kalna po chiang chuang lo hi kan tamin ka ring tholai bul leilona brigadier ti sailawan flag azuk za ringot awang te khan khulai khuram ri emo ti hi kan tam khopin ka ring ma se khulai khu engriko ta ma hian aram ri ani ti ziakhi kalak mulo rim rim tuna hian google atangin emo satellite atangin emo boundary demarcation po anron ti thut theya chuta tak chuan kan du na lai kha kan lo chian masak apoi mo em ani entirnan sang khajapo somkua pathum angkhan ron rin ta se hei hi chu nilovin mizowin kan del chintal hi chu min ron rin lu sakro kan ti angai dona emo sang khajariat somsari panga angin ron rin ta phut se vai mla panga vele vai mp hial te po kan nei angai mel sia chu kan du chi angem heng zong zong hi thu khat vua kan lo om masak kha apoi mo don ta ani chu ti ani lo chuan nakina kan in pu mo le anga tu te amo thiam lo kan in chanti rang ti a lo om thei tlat ti in